Not yet. Okay. Welcome to my YouTube channel. Reg. Ons gaan vraestel 1 se prep doen vandag. Ons gaan 'n bietjie fokus op funksies. So as ek sê funksies, dan dink jy grafieke. Right? So all functions relate to your graphs. Please pretend that this is a perfectly symmetrical sketch. Please pretend, for instance, that F and G, the points of intersection, are perfectly in line, horizontal, which they are not. Maar okay, ek het dit mos nou self geskets. Reg, kom ons spring weg. Ek gee vir jou twee funksies. Hulle is albei parabole. Why do we know that they are parabolas? Because of that. Yeah, you have a question. Because of the square. Yes, what's your question? Because of the square, ja. So ons weet dit is 'n kwadratiese funksie as gevolg van die kwadraat en daarom is dit 'n parabool. En die eerste vraag wat ek hier vir julle gee vir 6 punte is bepaal asseblief vir my die koördinate B, C, D en E. Nou vir die van julle wat dalk wonder, E is daai puntjie daar. Okay, so dit is die x-afsnit van funksie f. How do we find the coordinates B, C, D and E? Hulle almal staan bekend as wat? X-afsnitte. Amazing how everyone says yes, ma'am, maar niemand sien dit nie. D en E is die x-afsnitte van funksie f. D and E are the x-intercepts of function f, whereas, nou moet ek 'n ander kleur gebruik, nê? B en C is die x-afsnitte van funksie G. Hoe vind ons die x-afsnitte van enige grafiek? How do we find the x-intercepts of any graph? Stel vir y gelyk aan, oh, very good. So that means let y equals 0. Okay. Net gou hierdie copy, want ek gaan dit nodig hê. Daar is maar net my funksies. Stel vir y gelyk aan 0. Ons gaan dit eers doen vir funksie f. We will factorize. Wat is die twee waardes dan vir x? Ja. So either x is equal to -2 or x is equal to 2. Now I said this is for function f. Okay, so vir funksie f werk ons met punte D en E. So watter een van daai twee is D se koördinaat? -2, ja. En dan moet jy vir my gaan skryf. D is -2 en 0. En E is 2 en 0. Ek wil nie gaan raai nie. I don't only want you to solve for x. The question was never solve for x. The question was find the coordinates. So be sure to write your final answer in coordinate form. Onthou om asseblief jou finale antwoord in koördinaatvorm te skryf. Ons het D en E, maar ons moet nog steeds vir die ander twee, B en C bepaal. So B and C would be your x-intercepts of function G. So ons doen presies dieselfde ding. Jy mag aan albei kante maal met 'n -1. In other words, you are allowed to change all the signs in order to factorize. Ja, jy kan die minus uitfaktoriseer, dis wat ek in die vorige les vir julle verduidelik het. But you are also allowed to just say, ma'am, I would prefer to just have all the signs different. So jy maal dwars deur met 'n -1, including the 0. The 0 doesn't change. And then you factorize accordingly. Excuse me? Absolutely. It's an equation. So whatever you do on the left-hand side, do it on the right-hand side as well. Nothing stops me from multiplying by -1 on the left-hand side. Oopsie, wag. Nie wat ek wou doen nie. Saying let's times by -1 on the left-hand side, but let's also times by -1 on the right-hand side. As long as you keep the balance, wat ook al jy doen aan die linkerkant, doen dit aan die regterkant. It has no effect on that 0.
Niks. Dan het jy gekry 0 is gelyk aan minus hakkie x kwadraat minus 1 minus hakkie x plus 1 x min 1. Selfe ding, presies dieselfde ding, presies dieselfde oplossing. Wat x dan is. Geen. Yes. So I multiplied by -1 throughout. I want to show you something. I want to show you something. It's really fundamental that we understand this in grade 10. Suppose that I said, no, wait. This is what I'm starting with. What stops me from taking this to the left-hand side and that to the left-hand side? What stops me? Zip, dankie, mother God. Okay. So, would you not then have x squared minus 1 equals 0? En is nie maar dieselfde ding nie. Sien jy? So dit maak nie saak. I mean, it looks exactly the same. So whether you multiply with a minus, take it over to the other side, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Jy mag dit doen. Right. So kom ons kom gou terug by waarmee ons besig is. Ons wil baie graag die koördinate van B en C bepaal. Just to confirm, B is on the left, C is on the right. So I'm guessing B would be the one with a negative coefficient. Ons het nog nie ons oplossings neergeskryf nie. Korrek. Enige vragies hierso? Dis lekker nie? Julle gaan onmiddellik so een kry, ja. Jy gaan jou grafiek sien en dan gaan ek vir jou sê find the coordinates. Dis jou instapvraagie. It's the first question. What do you think? The first question is your level 1 or level 2 question. Routine and knowledge questions, where you simply need to recall basic facts. Okay. Jy kan selfs ooit op 'n parabool 'n koördinaat iewers kry soos Ja, waar dit nie oor die x-afstand of y-afstand gaan nie. Hoe werk nou iets dan uit? dit hang af wat ek vir jou vra. Ek sal dan sê net maar vir jou 'n x-waarde gee of 'n y-waarde gee en ek het nou spesifiek hierdie vraag, dis nie heeltemal die vraag wat ek wou gehad het nie, maar ons gaan nog daarby ook uitkom. Hang in there. Okay, dit gaan lekker wees. Reg. Oh, this is a really fun question. Dis nou presies dit wat jy nou vir my gaan. Huh? Julle kan nie dit doen nie want julle het nie Hulle soek die koördinaat van G. Die ding is dat ja. Ja, maar die ding is ja, ons kan dit doen. Okay. Find the coordinates of G correct to 2 decimal places. So, volgende vraagie. Ek gaan dit copy and paste, want ek kan. Ek was nou vir 'n oomblik bekommerd en toe ek minder bekommerd. Okay. Oepsie, ek het 'n vraagie uitgelos. Vind vir my die afstand DB. Maklik. 2 punte. DB. We can do that. Ons kan dit doen. Een. Ja, hoekom? Ja, ons wil daai afstand bepaal. But now B het 'n x-waarde van -1 en D het 'n x-waarde van -2. So surely the difference would be 'n volle eenheid, 1 unit. Oh. So nou gaan jy vir my vra hoe skryf ek dit neer? Ek gaan nou vir julle wys. As jy Afrikaans
is, dan skryf jy vir my 1 eenheid. Stels. Dis dit en is 2 punte. Hoe lekker is dit? Ja. OK. Calculate, bereken, volgende vraagie. Die x-koördinaat van G. Dis 'n 4 punte en jy gaan hom vir my afrond na 2 desimale plekke. Nou gaan jy sê, juffrou, wat is my funksies nou weer? Ek gaan hulle vir jou gou kopie. En ek sit weer jou grafiekie vir jou daar. So if we think about the points f and g, not the functions f and g, the points, die punte f en g. Wat noem ons vir f en g? Die kruispunte. Amper, snypunte. F en G is waar hierdie twee funksies mekaar sny. F en G is where R, how come my, is it R? F and G are, because it's plural, sorry my Engels. F and G are the points of intersection. Dis waar die twee grafieke mekaar sny. Yes. Ja. Ek gaan nou hierso vir jou skryf, dis wat ek nou skryf, dis 'n deel van die vraag nie. Points of intersection. Dit is jou snypunte. F en G. Maar hoe bepaal ons hierdie snypunte? Want obviously is my skets nie volgens skaal geteken nie. It's not drawn according to scale. So I can't go and raai ripa wat is die punt nie. I need to calculate those points. En dit is waar die een funksie gelyk is aan die ander funksie. It is where your one function is exactly equal to the other function in terms of your coordinates. By daai punte het beide funksies, beide grafieke dieselfde koördinate. So, hoe skryf ons dit neer? It's where function 1 equals, function 2. Daar is funksie f en daar is funksie g. Okay, great. Juffrou, nou wat nou? Want daar gaan niks aan nie. You take your function, the equation of the function, die vergelyking. Jy skryf dit neer. Is dit nie daai funksie en daai funksie nie? Ja. Ag, ek kan vir julle lag, julle is oulik. Alright. Kat ons funksie 1, funksie 2, correct to 2 decimal places all for x. Julle kan dit doen, nee. Okay, wys my. Ja, jy sal definitief moet. I'll show you. So ons moet mos nou hierdie besigheid oplos. So nou moet jy maar die x oorvat. You can take the 1 over as well. It doesn't really matter to me. Ek gaan die 4 eerder oorvat na daai kant toe. It's another option. Nee? Jy kan, ek gaan vir jou wys presies dieselfde, ons gaan presies dieselfde kry. Hier gaan jy dan kry minus 5 is gelyk aan 0. Maar hierdie moet ons nou oplos. So technically it is a difference of 2 values even though they are not perfect squares. Maar ons kan dit nog steeds gaan faktoriseer. So not my favorite way to do it, maar dit is okay vir nou. What do you mean, how did I get the 2x minus 5? Yeah, but did I not say take minus x squared to the left and it becomes plus x squared? And what is x squared plus x squared? Mooi. Okay. En dan het ek vir julle geleer verskil van vierkante, difference of 2 squares. You take the square root of both terms. Nou, dit is hoekom ek dit nie so wou doen nie. Okay. I would prefer not doing it this way at all. I would prefer, ek verkies, om eerder die 2x kwadraat aan die linkerkant te hê
en die 5 aan die regterkant, dan te deel met 2 en dan net die vierkantswortel te vat. Kan jy sien hoeveel makliker is dit? Yeah, they're both correct. But I don't know about you, but I prefer the method on the right. Seems a hell of a lot quicker. Yeah, absolutely. So whenever you take the square root on both sides of your equation, as jy ooit die vierkantswortel aan albei kante van jou vergelyking neem, moet daar 'n plus minus aan die voorkant staan. Must, must, must. So kan julle sien hoekom hulle vir ons gesê het korrek tot 2 desimale plekke, want dit is obviously 'n irrasionele getal en iemand het my sakrekenaar geleen. So julle gaan gou vir my moet ek soek die positiewe een want ons soek vir G en G het 'n positiewe x-waarde. 1,58. So my vermoede is x is gelyk aan 1,58 positief of x is gelyk aan minus 1,58. Yes, please. And then you would, no, you can't leave it in a square root because the question specifically states correct to 2 decimal places. Yes. Moet jy gaan? Dit het aan 'n kant gekeer. Sorry. Okay, bye, geniet dit. Okay. Right. So G, ek gaan nou weer dit kopie. Hierso, G sal obviously die positiewe een wees. So I would look for this answer. X-koördinaat van punt G. That would be the x-coordinate of point F, die negatiewe ene. Ja, en F. Vragies? I think this is a really nice question. Okay, so dan sou jy gesê, dit wil sê wortel 2x plus wortel 5 is gelyk aan 0, of wortel 2x minus wortel 5 is gelyk aan 0, en dan gaan jy nou dit oorvat, deel deur dieselfde ding, ja. Maar, bietjie. They can ask you to get the y coordinate. Then you can substitute x into any equation because they would both give you the same y value. What is my main equation? Well, we've got 2 equations. We've got f and we've got g. And both of them, if you were to substitute 1.58 into that equation, suppose that we choose equation f, you would get square root 5 over 2. Ek ook 5 over 2 minus 4 is minus 3 over 2. So it's minus 1.5. It's the same for you. And it should be the same for both of them. So when you make the exact 0. No, not at all. This means point G is the point 1.58 negative 3 over 2. Because if we didn't have the 1.5, Well, then how would you find y? You need to calculate the x coordinate first. Yeah. Yeah, you need the 1.58. Okay. Ek hoop is reg. Ek het dit nou in my kop gedoen. Ek het dit reg gesê. Right, moving on. PQ. Okay, so I didn't actually draw this. Maar net toe julle gedink het julle grafiek is klaar. This is PQ. It is drawn perpendicular to the x-axis. So PQ word loodreg op die x-as getrek, which means we have a 90-degree angle. Loodreg. In other words, parallel to the y-axis. Hy's parallel aan die y-as for what it's worth. En dan vra hulle vir ons, wat vra hulle vir ons? Huh? En let tussen F en G, bepaal die maak, oh, we did not do this with you guys. so it's not going to be this way. It's good. Het julle maximum lengte tussen 2 goed gedoen? That's a grade 11 question. We don't do that in grade 10. Skip. Okay.
Unfortunately. Ai, ai, ai. Ag nee, nou is ons klaar met hierdie vraag. Nee, ons is nie. Ek gaan iets byvoeg. I'm going to change the question. Ons is by 10.1.4. Ek gaan nou vir julle 'n ander vraagie gee. Ja, ons gaan definitief vir hiperbool en reguit lyns om hierna doen. Ja. Okay, for which values of x in Afrikaans vir watter waardes van x? Is f van x groter as g van x? I'm going to change that to smaller. You can expect a question like this in your test. Similar. Not exactly the same. Ek wil eers hê julle moet daaroor dink. Julle het al gedink. Is the thought process train thingy not starting? Okay. Functioning. Okay. Reg, jy kan definitief so 'n vraag verwag. Vir watter waardes van x is f van x kleiner as g van x? Wat ek hier wil hê jy moet dink as jy dit sien, is how would we look at these symbols and convert that to words? Woorde, nie simbole nie. Dink vir my so daaraan, waar lê jou f-funksie onder g? Where does it have smaller y values below g of x? Because smaller than, kleiner as, beteken hy moet onder g van x lê. So nou gaan ons terug na ons funksie toe. F is nou my pink funksie. Hierdie is f. Kom ons kyk of hy hom vir my mooi gaan maak. Ja. Waar lê f onder g? I would argue, weet julle al, do we know? Kan ek vir julle wys? Yes. Where is f, your pink function, below g? Kyk vir my na hierdie gedeelte. Kyk vir my na hierdie gedeelte. Wie lê bo? Wie het groter y-waardes, pink of blou? Are we colorblind? Pink! Pink beweeg op en blou beweeg af. Pink lê bokant blou. Pink above blue. Pink above blue. For this section, I can even go as far as to draw a vertical line and say for all values to the left of this vertical line, the point of intersection, sou ek sê dat my pink grafiek lê letterlik bokant my blou grafiek. Pink is above blue. Pink is bigger than blue. It's just because if you consider, if this is a building and this is the 15th floor and this is -1, you're at parking. Wie lê bo? 15! Hallo? Pink lê bo blou. Ek skree, ek gaan nou ophou. Okay. So, vir daai gedeelte links van punt F, is pink groter as blou. I'm not interested in where is pink bigger than blue. I want pink below blue. Ek soek vir f van x onder g van x. Dan sê ek, alright, wat van hierdie hele gedoente? What about that whole section?
pink is onder, blauw is bo. We wanted to know where is F, which is pink, onder blauw. It's between points F and G. So the moment you start at point F, you go, 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 and you end at point G, those are the X values for which pink is below blue. F van X is kleiner as G van X. Okay? So, as ek vir julle dit kon highlight, dan sal ek dit doen. Ek gaan dit vir julle doen. Dis vir hierdie gedeelte. Daar lê pink onder blou. So it's for all X values between G and F. Nou verwys ek na die snypunte F en G. The points of intersection. Dis tussen F tot by G, maar ek kan dit nie so los nie. Want F en G is nie X-waardes nie. Wat is dit? Gelukkig vir ons het ons die X-waardes van F en G. We have the X-values for the points of intersection. Dis minus 1,58 en positief 1,58. So, dit is minus 1,58, 1,58. Ja, ja, definitief. Definitief. Dis is jou heel laaste vraagie wat jy kan verwag. Dis gewoonlik so 'n vraagie. Right, happy? Please be happy. You're not happy? Well, if my hair was that long, then I would also not be happy. I don't believe a word that you're saying. Okay. Why? Because it's when school closes. It's fine. Okay, kom ons gaan aan. So much to do, so little time. Ooh, nee. O, julle gaan nie baie lief wees vir my daar nie, nee. Okay, ek gaan nou my eie enetjie uitdink hierso. Wag, sorry, ek net gaan nog 'n oomblik. Ons kan dit vir jou vra. Ons kan al die grafieke gelyk vra. To be honest. Maar ek sal dit nou nie aan julle doen nie. Daar is so 'n sommetjie in hierdie boek, maar ek gaan dit nie aan julle doen nie. Daar is 'n eksponensiële funksie. Julle het nie eksponensieel gedoen nie. Wel julle het, maar ons skryf hier daaroor hè. Ons het nie. Okay. Ek gaan nou maar net 'n grafiek teken. Dit is presies wat ek soek. Okay. Goed. Let's do this. Ek gaan vir julle 'n funksie teken. In my boek sê dit vraag 8. Okay, don't worry too much about the question number. En kom ons doen dit.
O, dit gaan 'n lekker enetjie wees. Okay. Oops. This is going to be a really nice question. I can tell. Okay. Cool. Right. Kom ons begin. Okay, twee funksies word vir jou gegee. We have function f, we have function g. Okay. Determine the values of a, q, m and c. Dis jou eerste vraagie. A, q, m and c. What's wrong? Wil ek julle help? M is jou gradiënt van jou reguit lyn. En dan gee ek vir jou 2 punte. This is a really fun question to do. This is for 6 marks. That's your first question that you start off with. So we just gave us the question. I gave you, no, for today, my lovey. What am I, stupid? Nee. Well, ja, kom ons gaan aan. A, Q, M en C. Ek kan klaar die Q waarde sien. I know the Q and the C value. Is curious. Guess what? C is your y-intercept of your straight line. C is die y-afsnit van jou reguit lyn. Provided in yellow. Kyk daar. That means C is equal to 1. Thank you very much. Maar ook, ek het vir julle geleer, as jy kyk na jou asymptoot, if you look at a dotted line, okay, it passes through the point 0, 1. So jou asymptoot se vergelyking is y is gelyk aan 1. En jou asymptoot vir jou hiperbool gaan ook dan altyd gelyk wees aan daai waarde. So that means Q is also 1. Q is your asymptote of your hyperbola, hyperbool. It's always equal to the dotted line value. Can they what? They can in grade 11. Technically, we have 2 asymptotes, okay, because technically the y-axis is also an asymptote. But we don't really focus on that in grade 10. We focus on that in grade 11 because then we start moving it to the left and right. Kan nie wag nie. Do they give us the method to that's what they use? I don't know. I haven't done the hyperbola yet. In class. In my exam that I'm setting up, my lovey. Okay, kom ons gaan aan. Q is 1, C is 1. That would be 1 mark each. So where do we allocate the rest of the 4 marks?
to give us 6 marks? Wel, ons moet nou ons gradiënt bepaal en ons moet ook die waarde van A bepaal. Hoe gaan ons die gradiënt vind van 'n reguit lyn? Twee uitpunte is deel in space. Okay. Ja, so gradiënt is mos nou maklik. Y2 minus Y1, X2 minus X1. Het ons 2 punte op ons reguit lyn? Do we have 2 points for the straight line? Please say yes. Yes. Wat is die eerste punt wat ons het? 0 en 1. En die ander punt op die reguit lyn is 8 en minus 1. Okay? 2 points on the straight line. The one is your y-intercept. Daai punt, dis die punt 0 en 1. En die ander punt word vir ons gegee 8 en minus 1. Provided. Happy. We know which one is right. It doesn't really matter which one you choose. You can, if you choose this as point 1 and the other one as point 2, you'll get the same answer as swapping the points. Jy gaan nou beloof jy gaan dieselfde antwoord kry. Okay, so dit sal wees minus 1 minus 1. 8 minus 0. En dit gee vir jou minus 'n kwart. Okay, so daar het ons vir jou nog 2 punte gegee. And then the last thing that we need to find, what did you figure something out? Are we okay? Mooi. Die laaste ding wat ons moet doen is ons moet nou net die waarde van A bepaal. So to find the value of A, daar is die waarde van A. Kom ek highlight hom vir jou. Groen. That doesn't work. Dis te klein. Groen. Okay. Hoe gaan ons daai waarde bepaal? No, I can't make x 0. That is undefined. Hoe gaan ek vir A vind? Make A. No. No. Well, yes, but that's not going to help me because then both y and x are unknown. I'm going to give you a clue. Ja, daar's 'n punt wat jy kan instel. Substitute the point 1 minus 3 into your equation. Vervang enige punt wat jy beskikbaar het in jou vergelyking. So hierdie is jou hiperboolse vergelyking. We have established Q is equal to 1. Hallo, ja juffrou. Okay, so as Q gelyk is aan 1, gaan ek nou hierdie Q vervang met plus 1. En dan gaan ek die enigste punt wat ek eintlik het op my hiperbool, 1 minus 3, 1 minus 3, gaan ek invervang in my vergelyking. En dan is A minus 4. How do we feel about that? Okay, now, say again. Sorry, just one moment, please. One moment, please. Okay. A is gelyk aan minus 4. As 'n algemene riglyn, recommendation, gaan skryf maar die vergelykings neer met al die waardes wat jy bereken het, because you will need them, okay? Voordat jy begin die mekaar raak, jy vat jou vergelykings, en terwyl jy nou besig is, skryf hulle maar net hier neer. This is like entry level. Entry level question. Level 4. Well, there was questions into 2. Natuurlik, ons moet in elke vraestel vra. Hierso gaan ons sê A is gelyk aan minus 4, Q is 1, M is gelyk aan minus 'n kwart, Q C is 1. So that is just me finalizing my equations. I will need them in a bit. Okay, daar was vir 6 punte. Volgende vraagie. Oh, this is going to be fun. I want the domain
and the range of f. In Afrikaans, ek is op soek na die definisieversameling en die waardeversameling. Van f. If I say range and domain, domain and range, wat ook al, waardeversameling, definisieversameling, dan kyk ons gaan na die grafiek. Copy. Ek gaan hom nou nodig hierso. Okay. We can do this. F is mos nou jou hyperbool. Nou, 'n hyperbool is 'n baie lekker funksie waarvoor jy die definisie en die waardeversameling kan gee. It's a very nice function to provide the domain and the range for. Why? Because we know that we are never allowed to divide by what? Wel, ek mag... Kyk, gaan nou jou vergelyking hierbo. X mag nie wat wees nie. 0. So, any value of x is fine, except 0. Enige waarde van x is alright, maar jy mag net nie deel deur 0 nie. Vandag in jou sakrekenaar vir jou sê math error, because it's undefined, we do not divide by 0. Vir die hyperbool in graad 10, ja. Okay, altyd jou definisieversameling in graad 10. Now for your range, we need to think what value of y is going to pose a problem. Watter waarde van y gaan vir ons 'n probleem wees? I'm going to give you a clue. Do you know, Wakile? It's a dotted line. Okay, wat is die waarde van y wat die asymptoot is? 1. Okay, so nou vir jou waardeversameling gaan jy sê enige waarde van y is okay behalwe die waarde van my asymptoot. Any value of y is fine except the value of the asymptote. Y is not allowed to be 1. Dis dit. So ek het dit nou in Engels en Afrikaans neergeskryf as I spoke, but obviously choose your language that you feel comfortable in. Volgende vraagie, bepaal die snypunte van f en g algebraies. I want you to find the points of intersection algebraically. Okay? Determine the points of intersection of f and g algebraically. So this is why I said, please write your formulas down. Gaan skryf jou vergelykings neer van hierdie twee grafieke. Hoekom? Want as ek vir jou sê bepaal die snypunte algebraically, you need both equations. Jy het albei vergelykings nodig. So the points of intersection, die snypunte, is daai kolletjies waar die twee funksies presies gelyk is aan mekaar. Those are your points of intersection. Dit is jou snypunte. En wat het ons net nou gedoen om ons die snypunte bereken? Ons het dit gelykgestel mekaar. Ons het aan gou terug gaan om net vir julle te herinner. Toe ons die snypunte wou kry, the points of intersection, I said it's where the one function is exactly equal to the other function. Great. Dis waar die een funksie presies gelyk is aan die ander funksie. Kom ek heeltyd my formules saambring. One function equals the other function. Jy stel net daai twee vergelykings gelyk aan mekaar. Sterkte, dit gaan 'n bietjie van 'n lekker besigheid wees hierdie. It's actually very easy. I'll show you.
Dis so lekker, kan ek gou vir julle ietsie wys? Punt nommer 1, both of them have a +1, so we subtract 1 on both sides, yes? Super easy. So nou bly ons oor met -4 op x. En wat ek nou gaan doen is, ek gaan daai -1/4 x gaan skryf as -x op 4. It's the same thing, did you know? So now I have fractions. Nou, maal net albei kante met 4x. What I'm trying to say here is the following. We do this thing where we say multiply the entire denominator on the right with the entire numerator on the left. Multiply the entire denominator on the left with the entire numerator on the right. Groot woorde, ek weet. Ons doen dit oor kruisvermenigvuldiging. Dis die vinnigste manier om van jou breuke ontslae te raak. So, purple 4 times -4, -16. Blue x times -x squared. Ha, dit was maklik. Ja, you can, and then you make the denominators the same, and then blah, 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 blah. Ja, jy kan enige metode gebruik wat jy wil. This is the quickest, easiest, most effective way to solve this, especially if you are pressed for time in an exam. Lo and behold, this is a quadratic equation. I don't know about you guys, but I'm having all the fun. Ja, jy gaan natuurlijk al jou punte kry. Of course, yes. Okay, so therefore we've got two solutions. Either x is -4 or x is equal to 4. So ons het ten minste nou die x-koördinate gaan bepaal. And I'm thinking, what was the question again? Bepaal die snypunte. So not only do they want the x values, but they want the full coordinates. So ons het nou die x-waardes van daai twee punte. But we need the corresponding y values. Hoe vind ons dan nou? No, we stop making x 0. No. Hierdie is jou twee vergelykings. How do I find y if I've got x? Does it matter into which equation? Please say no. No, thank you very much. Okay. So ek gaan dit nou sommer in f vervang. It doesn't matter which function you choose, they will give you the same y value. Dis 'n snypunt. Y is gelyk aan -4x. X gaan ek nou eers kies as -4. That gives me 1 + 1 is 2. In other words, if x is equal to -4, y is equal to 2. Dit vorm jou eerste snypunt. X is -4, dan is y gelyk aan 2. What if x is the other value? 4. Dan gaan ons dit ook in vervang. -1 + 1 is 0. Ja, don't assume. So as x gelyk is aan 4, is y gelyk aan 0. Ja. Excuse me. No, it's not -2. So, ons het ons twee snypunte gevind. Een van hulle is coincidentally ook 'n x-afsnit. Okay. Ek gaan dit net gou gaan invul op my skets, -4 en 2. Dit moet hierdie ouetjie wees. En daai enetjie, ek het verwag dat dit 'n y-afsnit is, want hy word, 'n x-afsnit is, want hy word op 'n x-as geteken. Great stuff. Last question. Ek wil gou vir julle, ja, julle gaan nou nie baie lief wees vir my nie, maar dis alright, ek gaan dit in elk geval met julle doen. Nee, ek wil nie dit doen nie. Ek gaan stick to the question wat hulle hierso het, want because I was thinking about a very difficult question that I wanted to include, which I then decided against. No, not necessary. What? So that question, they don't ask questions like that in the test. You're talking about me. I'm setting up the paper. Remember, I'm choosing questions that I feel are quite relevant.
Okay. Vinnige vraagie, dis vir 3 punte. Bereken die lengte van AB. Bereken die lengte van AB as OC gelyk is aan 8 eenhede. Calculate the length of AB if it's given to us that OC is 8 units. Ek skryf baie lelik. O is die oorsprong, die origin. Net bietjie mooier skryf. As hy. OC is 8 units. Hoe gaan ons dit doen? This is for 3 marks. 3 punte. Plus AB gelyk aan OC. Nee. Ek soek die lengte AB. So AB is 'n vertikale afstand. AB is a vertical distance. Completely vertical. Daar is AB. Furthermore, we have information about OC. 8 units. Wat is die koördinate van C? Okay. We are making progress. -8 and 0. What is the x coordinate of A? Die x coordinate, die x koördinaat van A. Minus? Dankie. Okay, nie -4 nie. A is hierso. -8. Okay. Het ons al die y-koördinaat van A? Nee. Kan ons dit bereken? Okay. Wat is, voordat ons dit doen, wat is die x-koördinaat van punt B? Oh wow, we're getting somewhere. Wat is die y-koördinaat van B? Kan ons dit uitwerk? Mooi. I don't know, somehow it feels like if we calculate those y values for A and B respectively, that would give me the vertical distance. Call me crazy, but that just makes... Ek bedoel, as ons die y-waardes van A en B kan bereken, dan gaan ons mos die vertikale afstand hê tussen A en B. Nie waar nie? So can you see where that 8 units helps us? Die 8 eenhede sê vir ons C het 'n x-koördinaat van 8, B het 'n x minus 8, skus. B het 'n x-koördinaat van -8, A het 'n x-koördinaat van -8. Now it's just plug and play. We need to substitute -8 into the respective equations. So, hier is ons vergelykings. Ek gaan dit weer copy and paste. Jy gaan vul vir my -8 in x se plek in albei funksies. Substitute -8 into both functions. I need those y values, please. Dankie. So ons laaste vraagie voordat ons klaar is. So that is 1.5 as jy dit hier gaan invervang. Die een sê 1. 3. Okay, maar dit in albei in vervang en die y-waardes gaan ons nou verskil, maar die reguit lyn se y-waarde lê aan die bokant en die hiperbool se y-waarde lê aan die onderkant. So wat is, hoe lank is AB? 1.5. Dankie Lunay. Dankie Lunay, 1.5 eenhede. Perfek. Jy subtract die uit, dis moet kom aantal eenhede uit. Correct. We subtract the y values. Thank you so much.
Eigenlijk zo smart man. Okay.